ikgethileng ha re rapele ha Jeremiah 33, we shall only read verse 3. Minimum quiet feeling, who's up to home. Can you feel up to you? Can I Yona? Jeremiah 33, verse 3. Ya Yesu kali ini apa ini? Jeremiah verse 33. Lima ya benar. Kau yang salah itu batu juga. Betul tadi ini kata kita. Verse 3. Ori impije ke wara. Ke ubuche chaba che kulu jadi tuba. Che usishuku wajitsewa. Ya Yesu alifunga katika semua la sinisimama. Youth Oh. Jeremiah 33, verse 3, reads thus: "Heaven is another promise of hope. Call to me, and I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing of." Rebala Testamente ya Kale Muprofita Kimuprofita Jeremiah. Now Bible Renali Katimu the prophets. Renali what we call the minor prophets, but Profita Babanyani lead the major prophets. But Profita Babahu. Now the distinction between Profita Baba Bauki Baba Jay Hasika Bali Baba Bali Banyani Impa the distinction in Hoya Kadelem Yabuka Emayuti. Now Jeremiah King Profita Yola Profita Baba Home. Hobani rebabita ba profita ba home. Ke ka le ba ka hore if you check the land ya buka ya Jeremiah ina le chapter tse ngata. If you check buka ya
Isaiah in a chapter saying but if you check the prophet about Hosea, how Banabukaya will realize in a chapter 1 up to 5, 1 up to 6. So they were classified as the minor prophets. But today, Jeremiah, a major prophet. Now Jeremiah Kushayana, Yatwale Honama, Lefatina Jerusalem, Lefatina Judea, Uhuleti Mo, the northeast, Ya Jerusalem, Hufishela Ujimu Aitais, Bupilomba Hayuri, Ubata Roma, Alubualitaba, Tasiprofi. Now, Mona Moribalete. Jeremiah was profita on who profitera his own people, who profitera sitabasahabo, ukua lisitabasahabo, ukua limurena wahai yamutwiri. Now, murena yo alin atwiri mata, kana ko yo ditabatena ta Jeremiah dimolwa. Ile murena ile mutiba tolo ki murena Zedekiah. Murena Zedekiah ki murena ale abusa lefati la Judea. Now Jeremiah wifumana atamele abuele ntila mutimu for the leadership ya murena Zedekiah. Zedekiah une abata Jeremiah. But Bunona to Eva Kabayan, Ntwene Kabayan, Kitabakena Yahuri, now Jeremiah, una prophet against his own king, una Jueta Murena, Ditabate Murena, Asabati Mutua, Dwale Murena Zedekiah, una Nahanahuri, because Jeremiah, Ukaka Sahai, automatically. Jeremiah umo profita dintote umurena abatang hudukwa kapo dintote kuwang ka prosperity likateho yale fati la Judea. Now Jeremiah wafisha umurena kitoto si profito sin. The Babylonian king, Kalibito Lamurena Nilekesa, Utota, Atosa Sela, Lefatila Judea, Hafisha Judea, Utom Kama Fela, Abaise into exile, Abaise Kai Babylona, Abatwela Pili, Kasi Prophet Abadi, including you, Murena Zedekiah. You will never survive the sword of the kingdom of the Babylonians. Itemurena hautwali tabatena yabawanyaruha, yabawatuha. How can this prophet profit against his own king or kingdom? Yaba ntwa, yamurena Zedekiah, limu profita Jeremiah, ikalamu. Yaba wamunga. Umisa trompo, amukenya trompo as a form of punishment. Ya the prophecy, yeu ale adula alikuwa kamesha yose habula mulongwa. Now, what about the lente? Rimopana, Jeremiah alika haru trompo. Ripopana Jeremiah alitamkani. Ripopana Jeremiah alitamo. Atamwe tinto. Teu asadibua. But tinto teu kutimu amufile tona. Kure ajifitise sitabesa. Now, hali krompo. Hosama ntu ana. Mutimu akeke aufamu wano.
o a kekeng a o fa provision wa hore na morwalo o tlo fenya jwang. So Modimo o kopana le Jeremia a le ditlamong ka hara botronko, o bua mantswe ana a ke a ratang ka leleme la Sekgowa a re call to me ke number 1. Ya bobedi hore I will answer. So there must be a call made before Modimo a etsa jwang a araba. So Modimo o tshakela Jeremia ka hare ho tronko, o re Jeremia ke bona mahlomola a hao, Jeremia ke bona mahlomo a hao, Jeremia ha ke a o lebala. How can I forget you? Hobane ke tseba every piece of your hair. If I can count moriri wa hao, how can I forget you? Wena motho wa ka e ke mo tsebileng, e ke mo bopileng. So Modimo o bua ka calling. Now, o keke wa utlwisisa temana ena ya 33 o sa utlwisisi chapter 1. Chapter 1 ya Jeremia e bua mo le mantswe a le e re a ratang, e re a tlwaetseng, mo Modimo a etsang jwang a bitsang Jeremia. O re ko bitsitse, chapter 1. For you to understand chapter 33, you must understand chapter 1 ya buka ena ya Jeremia. Ke mole mo Modimo a bitsang Jeremia a ipuletse a ba le wena ke a o bitsa, I am calling you. But ha mo bitse fela o le ho yena before a mo bitsa ko tsile o sa le kopelong ya mama ka o bopa ka o hloma. So how bitsa o mo tsile, for I knew you while you were still in your mother's womb. I ordained you and I chose you. Ke chapter 1. So chapter 1, the one ya etsang calling ke Modimo a ke le phutego, ke Modimo a bitsang Jeremia. Now chapter 33 mo re badileng teng, Modimo o re ho Jeremia, Jeremia, now it is your turn. I called you. Now it is your turn. Hore o bitse ho nna. Now it is your turn. Hore o bue le nna. Why Modimo a tsoso? Modimo o na re, Jeremia, you are unfair to me. Jeremia, you don't want to maintain this relationship. Jeremia, o batla e dule le nna ya o bitsang, e le nna ya o etelang. Jeremia, I don't want you to be in that place and o assume hore ke tlotla, ke tlo pholosa, o sa mpitsa. Call to me and I will answer. Why? Modimo na bona hore relationship ya hae Jeremia in one stream. It is always God who is calling. It is always God who is reaching out. Now it is your turn. Now, the principle ya Modimo a batla ho e hlakisa mo ke hore Modimo ha interested hore religion, empa Modimo o interested hore religion e nang le relationship. Modimo ha interested hore
neng a initiate hore mona ke tlo bua. Na Modimo o etsa phapang pakeng tsa religion le relationship. Religion e re ruta ho bua. Religion e re ruta ho rapela. Religion e re ruta ho tla kerekeng. Ke kereke ya nkgono wa ka, o na kena kereke ena, therefore nkeke ka tsamaya kerekeng ena ya lapeng. Baholo ba ka ba holetse kerekeng ena. Ke religion. But Modimo o re religion e senang tsebe ka nako ye nngwe ha o na le religion o sena relationship le ha Modimo a bua o keke wa utlwa hobane ha o na tsebe. So Modimo o re bitsa batho tlamehile o be le art ya ho tseba ho utlwa ha bua. Bongata ba rona kgale Modimo a re arabile, but because we don't know how he speaks, we don't know how he acts, we think Modimo ha so arabi hobane o tshwere religion ke mo rapetse ho ne ke rapela ho ne ke lla. Kganti Modimo o re o keke wa tsamaya ka religion o sena relationship. Jwale Modimo o re ko fa a toll-free number. A toll-free number. Bitsa ho nna ke tla araba. Ke kholo ntweng. Modimo o re ha o bitsa ke tla araba. Di toll-free number tsa lefatshe tse ba tsa o jwetsa ke 24 hours, but how di founela sometimes ha di kene. How di founela batho ba tsamayeng ba di arabe ba sebetsa night shift ba robetse. Even though it is written 24 hours, the toll-free number tsa lefatshe ha di tshwane le ya Modimo. Ya Modimo e na le promise ke tla araba. Now toll-free number ya buka ena ke le fa yona o e founela o fihla lapeng. Ke o fa nako jwale o e founele number e ke Jeremiah chapter 3 verse 3 333 founela 333. Jeremiah 33 verse 3 e re bitsa ho nna ke tla araba. Ha o diala nomoro eo o tlo thola karabo ya hao. But ke wa fumana karabo ha o na le religion. O tlamehile o be le art ya ho tseba Modimo ha bua le ha thotse. Bothata ba dikereke tsa rona ke bona ho re rutuwe ho maintaina kereke, but ha ra rutwa ho utlwa Modimo ha bua. Because Modimo dula a bua le maemong ao a hao ho dependa hore na maemo ao wa sheba jwang. But how come Kenya the art of hearing? Modimo o re o ka bitsa for many years, but if you can't know or you do not know how he answers, you will even think even today God has not responded to you because you do not have an art of a relationship. Whatever you call relationship, that you know, o tlo go sheba o tlo tseba le a ka smile ha o na le relationship. O tlo go jwetsa ngwana ka wa thaba bothata eng. A smile, no mama is fine, no ha wa thaba bothata ke why ho na le relationship. Le Modimo ha thotse sometimes wa bua. Modimo ha thotse wa bua. Modimo ha o ya molong wa bua molong. Ho na le so many incidents. If you combine religion and you combine relationship, mosebetsi wa hao mo nana ba o suta teng maemo ona hao a sa o thabising. Ho na le lentswe la Modimo le buang ka hara maemo ao. Don't focus on the situation, but focus on the God of the situation. Bongata ba rona re rata
go phamisa di-situation tsa rona mo tla re phamisa Modimo. You tell your situation, or you might be bigger than me, but there is still God in this situation. And I am going to take a spiritual decision not to look for the situation, but look for God in the situation. That's why David aling le hanka tsamaya ka magogo ya moleki wa lefu nkeke ka tshoa o na le kara lefu, but he chose go bona Modimo a re go bane wena o na le go na le batho ba bangwe ba o gopolang ba batla thuso fela ha se relationship wa tseba le kgolo ya keno a ke no go kopa eno wa go ba ka ha ona relationship ke mona re etsa Modimo jwalo. We want to come to God as He, but having this element ya relationship. Now God is saying today now ka Jeremiah o re Jeremiah ke tseba maemo a gago. That's why Jesus Matthew ari le pele o rape sente ke tseba seo se hloka, but you still need to present yourself and say what you need go Modimo. You still need to say Modimo ke a kopa. Why? Because Modimo ha batlo assume hore o batla ho tswa mathateng a. Hona le batho ba comfortable ka ga mathata bona. Wena o assume he o batla thuso ha le fihla mole o re no nna ke batla thuso. So Modimo ha batli ho assume hore Jeremiah o mo hloka. O batla Jeremiah ibe yena a activatang button ya ho bitsa. So Modimo o re call 333, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I will answer. Mama o duphile ntho tsena o tlo nkomanya ya o batla o ntshisa ka phuthelo ha o itlhapole because ke na lo lebala ntwena thole se ke lemetse bomme ba CWM ba mpua hampe ba re ha o ntlisetse towel ke yena ba mo huthe itlhapole bitsa ho nna ke tla araba e bohlokwa ntho ya relationship. Now ha itwela pele temana ena Jeremiah o re but Modimo ke ka tronkong wa mpona ene ke tshwaretswe lentswe la hao. I will assume o tla o tlo interview Modimo re even ka ra maemo ao ke hloka relation ha re buisane. Don't allow the communication ibe ho kopa always wa kopa. Sometimes ha ona le relationship le Modimo le ha ona le ntho ye o jang o batla Modimo o thuse ka yona, but for the mere fact ya hore o na le relationship o kena le kunutu la hao o bo sa bui ka ntho e kopang o bo re Modimo ke a leboha ka bana ba ka, ke leboha ka lelapa la ka, ke leboha ka dijo, ke leboha ka diaparo o bo sa bui ka ntho e hloka. Why? When you've got the relationship, you do not always need to speak about what you need. O ka fihla Modimo re Modimo ke a leboha mara o ntse tseba hore go na le ntho e o jang o batlang go bane ga lo bua le Modimo wa itseba ga lo bua le yena ka yona. So e ya Modimo o rorisa Modimo ba activate ntwele e sale o hloka karabo tsa yona. That's how relationship works. But rona re tseba religion ho ning ke rapela ho ning ke ya kerekeng. Why? Modimo ha bua ha re mmutlwi hobane ha re na relationship. So today Modimo o re monna o teng yeo batho ba neng ba nahana hore ha se motho. Davida yeo a neng a tseba hore ke mojuda, but bojuda bona ba hae bo hloka relationship. Ha Goliate a tla ho yena a tlo mmolaya hobane ke monna wa relationship. O re Davida o tla ho nna o le jwalo ho tlo mpolaya empa nna ke tla ho wena Goliata ka lebitso la Jesu Kriste wa magotla.
ha e tswela pele bomme le bontate temana ena ere we do not always need ho ya ho modimo ka seo re se hlokang, but re tlamehile re ye ho modimo because hangata ditlhonolofatso tsa modimo di activatwa ke gratitude, di activatwa ke leboha ka hara mathata. Ho na le sefila kapo moroki wa moZulu a reng o mdumise njalo nasenhluphekweni le maemo a sa dumele, because worship is to defy the odds. Worship is to defy the situation that was meant to kill you. You are saying to this situation, I will sing for the Lord whether the situation is above me or not. Why? Because ke a tseba, because of the relationship e ke nang le yona, Modimo o tla ntsha ka hara maemo ana. Today, how many paradigm shift hanyane re apply religion ho tla kerekeng, re sebedisa le relationship, and o tle ha le khotla la kereke kerekeng ena ya rona ke hangata re na le ditshebeletso tsa diteboho ka dipolelo akere ho na le diteboho ka dipolelo, ho be le diteboho ka sepedi ka re ke puno thanksgiving ele mo re ntshetsa modimo se re batlang. But before ho na le ena ya melomo testimony Sunday mo tla yema o re nna maemo a ka ene ka ga ke ka fetoha, but I defied the odds inside of the prison, just like Jeremiah was inside of the prison. Adutsi a kangwe a faseditswe ho rorisa lentswe la modimo ha tli a re ke mohlanka wa ka ke a mo pholosa, empa modimo a re o ntso le hona mo ke kopa o mpitse hle ke a o bona, but mpitse, because if I always act o sa mpitse, it will be a relationship ya stream say one. Wa tseba o kwatisa jwang e dule le wena checkang batho ha ba o check wena checkang batho le a jwang wena yo ha ona motho a o founela fela o check, ho na le relationship mo, ha ona relationship, but relationship ya motho a o checkang o mo checka le the day o ituletse fela o tlo kgona hore man moketekete nka e time ke yo mako sendetse e time sheba phone. Why? Wena le motho ona le na le relationship, ha ba tlo wena ba tlo kopa fela, ha ba tlo wena ba tlo batla fela, ha ba tlo wena ba tlo kganetsi fela. When they are emptying your bucket, but they are there also to fill your bucket. So Modimo ori, I don't need you to fill my bucket, but I want to feel as your God that we are in a relationship. Bitsa honna ke tla araba. Yaba uri Jeremiah chapter 3 verse 3. Hantse ke butse ke re impa number ena, there is something special about this verse. And something special ke toll-free number yo modimo a le fileng yona. Now ntwentle ka modimo ha o mo bitsa o sa pataletse call again. Again, toll-free number, it means the one you are calling has paid for your call. Ke toll-free number ha se mahala yo mo phounelang ke bona ba incurrang di cost tsa call ena o e etsang. So modimo o mo founela o batla fela le bue but o sa ipataletse call eo. It has already been paid on your behalf. Yours is to enter your place of solitude and say Modimo wa mpona ke ka ga maemo ka baka la lentswe la hao, o itse o ke wa ntahla o ke wa ntwela, o ke se dumelle dira di tseisekano a ke dithapelo tse o Dafita. The reason why Modimo ana rata Dafita, it is because Dafita ona confronta Modimo ka lentswe la hae. O itse o ke wa ntahla o ntsibile ke sa le popelong ya, and those words ha Modimo a utlwa re ngwana ka o tseba mantswe aka
then you soften the ego of God. Because ego, ke ntho tlameileng we soften. That's why o keke wa etsa thapelo o sare o so kena fela hore modimo ke kopa ntlo ke kopa tšhelete ke kopa bana ba ka re kala ka mo softina ego o bogolo wena ha o ya tshwana le wena o yentse mahodimo le lefatshe. That entrance ya thapelo ko dila le ego ya modimo. So everyone has got an ego, but if you don't know how to deal with ego, ya le rona re la le ego ha motho a ka fihla wena a sa o phahametse o tlo mo khutlisetsa ka tse bohloko le wena. But ha ka tla a ikokobeditse o ludimo lefatshe o a lwana a bantsa ikokobeditse o tlo bolaya yana na go lwantsha. Ke bo Kriste re ya bo complicator, but bo Kriste le tumelo ke ntwe bobebe e re tlameileng ka matsatsi ohle re tsebe hore ha re bitsa o modimo o a araba. Ene ka nako ye nngwe ha o qeta o mbitsa dintho be di senyela lo feta. O qeta o mmitsa o bona na ka re dintho di tlo loka e be di senyela lo feta. Ke mo modimo a buang teng he. Ke mo a re ho timele bo wena ho tswale bo wena. Once o sale in charge modimo o emela ka thoko wa o tlohela ha bo wena bo fedile. Ke mo moroki a reng a hlaha a ntutubulla ka tsota botle ba hae ka tseba le ho nyakalla hobane ke bone mohang. So tsatsing la kajeno phutho ye ratehang bitsa modimo o tla araba. Ke le file kholwa ke le tla ifounela ke Jeremiah chapter 3 verse 3. Phone ye o ke ka o disappoint. Sometimes you might think it will take too long. Sometimes you might think God is not talking. But I am here to say, if you were able to build this temple, limitite ka makgetlo, le etsa dithapelo, le etsa sena, le etsa sane, le etsa di fundraising, o arabile ka nako ya hae, ka season ya hae. Ha e tswela pele temana ena bomme le bontate ha re tloheleng ho kopa modimo re sena relationship le ha re tloheleng ho ya ho modimo re lo kopa fela. But sometimes ha re dule le yena re bonde le yena o ntso le ka sickness o bo sa bui ka sickness ya hao o bo modimo ke a o leboha ntse ke bona bana ba tswa ba kena ba ya sekolong ho sena le lebe le ba hlaetseng ngwanaka ke a lo fumane mosebetsi e ka re dintho di a lo o le motswadi o ntso o kula o dutse diphateng tse tjhesang mara o bo bua lentswe la thoriso ka ra maemo ao ebe modimo o alloka ditlhonolofatso tsa ngwana hao ebe modimo o bula menyako o sa e rapellang because modimo o tseba seo se hlokang le pelo ka tseba o se hloka wena. So tsatsing la kajeno bomme le bontate puo ha se yona fela e hlokahalang empa ho hlokahala hore re tsebe ditsela tsa hae tsa ho araba. Puo ra bua kaofela re a rapela ra bina re tla kerekeng, but if we can hear hore ha o ka etsahala ntho mo hwa hla somebody mo, we must be able jwalo ka congregation this is something spiritual. How are you analyzing the wailing garden? It is not a coincidence. It is something that reclameleng re utlwisise. Ka utlwisiso ya the spiritual realms. Mekatelong temana ena ha e tswela pele bomme le bontate Morena Zedekiah o kwalletse monna wa modimo because monna wa modimo o profit against yena. Khante ha tsebe hore o mo isa tulong
e tlo mo foster hore a buisane le Modimo. O mo isa tulong e tlo mo foster hore ha ro ya pele o bona le bota, ha ya ka mona ke le bota, ha ya ka mona ke le bota, ha o thetha morao ke le bota, and he will be forced to be in a relation. Ka nako ye nngwe maemo a o kenya tronkong ya bophelo mo o bonang hore ba neng ba nthusa ba tsamaile, and you are forced to say wena morena tlo lale le nna. Ha ke tsebe tronko ya hao, ha ke tsebe mo lefatshe le o kentseng teng, ha ke tsebe mo o fetileng teng, empa se ke se tsebang ke hore Modimo wa kgona ho itlhaisa ka hara tronko. O la itlhaisa ho Paulos le Silas ba dutse tronkong, itse bosibu Bibele e re ya ba phokola difela, ba binela Modimo difela, o moholo wena ha o ya tshwana le wena, ya ba binyako ya tronko e ya fetoha, e ya buleha because of the power ya worship. So today ke tlile mona o tla fetisa molaetsa o mogutshwane fela. Relationship kapo religion e senang relationship ke lefela la mafela. But religion e tsamayang le relationship ha ona dintho tse o tlo stressa bophelong. Batho ba tlona wa ba tseba batho ba le bankang everything light. Ha o tla o yena ka mathata maka wena ke mathata, ha fihla o tswa mo a nolofaditse mathata a hao. Ha o tswa motho o qeta o bua wa ikutlwa le wena hore man ho na le ntho e tlileng mahetleng a ka. Ke batho ba sebediswang ke Modimo hore ba understande kapo ba re understandise hore ha o tlile o Modimo o na le kamahano le yena, o a kgona ho araba dintho tse o sokang di kopa. A o blesse o re phat Modimo ne ke rapelletse metsi ha ke rapella tsena tso mphang tsona. No, it is not because you are more special, it is because you are in a relationship, and that particular relationship, it is able to unlock many other things which you did not pray nor seek or pray or speak to God about. So tatsing la kajeno bomme le bontate ke tlile go tla re jwalo ka Zedekiah ka ra tronko, ha re founele Modimo mme Modimo o tla araba. Ha re tloeleng go batla dintho tsa Modimo re sa batle yena, re batla dintho tsa hae, ke kopa 1 2 3, but ha re batle yena. Ha re batle yena then dintho tsa di tlo latela. That's why Timana e re Jesu ha bua le baruti ba hae o re seek ye first the kingdom of God and all these other things, ntho tse re di hlokang tse re di llelang Modimo o re ke these other things, the way a di bonang ka teng, or all these other things shall be added unto you. So the picture ko batlana le sefahleho sa Modimo, so that these other things can be added unto us. Modimo a letse hantle a le hlonolofatse. Amen. Ha re